He namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel number of course heta ikhelwa la hi Boysevenza lo ngata ikhe continue very ngulinka na Mayengani the president and then from there of course da ikhe ithlela ka mhaka ya Aymos switori Aymos kasi kuniteka yini yena man switori man then makumu of course da ikhe heta breaking news ya Metrobeatz. So in relation to this, previously already in the video, la Boysevenza ari karhi a hlasela murhangaphandha xiyimo xa le henhla swinene no hlamala swa tlhaviya kambe ku karhi Boysevenza a redzi. So ka sinto of course no hlamala Boysevenza ya mahlweni 9 March kuna video nga yi create nga ku trending swinene va hi twini ku ku ndleka hi ndayi chinga hi ku yini. Let's go. Kunjani n'watisemende? Kunjani n'watisemende vula president Mayengani sure. N'watisemende u ta yi chucha hi rini kambe nyuku ya rhangani a ku ri hava xichayachayani xo tlula rhangani wena wani wa swi tiva ku u teki nyuku ya rhangani u ya nyika lexi hlavu lexi n'wa ti chichisa ta hi ku byela hina hi nga chavi leswi a u nga fambela rhangani na xinepe le ka nganga liya ye le Maputo ha swi tiva hluvula xijinani xiya xo koma wa swi twa lexi a nga ku tirhela hi xo nganga liya ku u fanele u tshama u ximbalini na hembe leyo tshuka hi ko u nga ta fika crowd yi rasa hluvula xijinani xiya xo koma u nga tirha hi xona hina ha swi tiva ku u na khuwani wena bloom u nga na rona mara hi boxi a vanhu lava nga va pfula hi byela gasa ku xi busy ngopfu le ka akhawunti ku delela ku ri ku chingula vanhu vo talo ku le ku thegeteleni ka vanhu vo talo na ngwenya la yi twangi na yona la ku ri ku busy like awu peza mwethu ayi famba mi ya dya tiphilisi a mi voni milomo leyi shit with them ku ku hlasela ka gaza hinkwayo so it's a huge problem to Boysevenza ku la xi nga ta n'wi tela nge xitunu xi te hi kwihi ku thegiweni ka vanhu vo tala swinene ka akhawunti leyi va ri ku hlaseriweni so I don't understand swi ba ku yi nga vula wa vabya ku tele ku busy umba ngopfu va n'wina u tlanga tinsimu mi ni nga tsatile ku busy ngopfu la ku busy. So obvious ka section ya murhangaphandha ya hlaseriwa hi timhaka tetiya vhele hi nga fika of course hi vona kha yi themendela ndi ya gagashi during the period la inani Boysevenza kha kombisa ku hi liya yi bihini so a hi nyimpi leyi nga ta hela sweswo unfortunately hi lehi to vona hi kha hi langutisa a redzi inkoku murhangaphandha hi munhu wa violence na loko u biwa Boysevenza ku ta ku nga ri yena hayi swiyona leswi a delisaka xiswona ni a redzi unless loko va no swi tisirhelela leswi se a swi endlisaka xiswona ku na vanhu vo tala se va nga ta va kha va n'wi lava hi ku i postela vanhu vo tala swinene i hundze ka tiphasta se i postela vanhu randomly a kha va chingela so yona yi nge chayi kahle for Boysevenza nada yi nge chayi kahle. Then vhele khe hi ta ka section ya Aymos la se ni vona a ta hi switori manjhe ni vona se a ta hi switori la because ku na hi video clip yin'wana of course a nga fika yi posta hi teke from TikTok but before hi hlaya leswi a nga swi tsala hi ngo hi tlanganyana hi twa ka ku ndleka yini la. Excuse my crustiness now. I stumbled across that post there, Aymos Akabuta between Mtimbane and Kenaisi, who's the winner, something like that. Honestly, I feel like Aymos has to be honest. If I'm ever honest, I look, I entered this open verse challenge. Was he opening it up to celebrities with popularity or alaba munhu loyi angata heneka a good verse? Because you can't tell me out of all the entries you only gonna see Kenaisi na Mtimbane. Meanwhile, there are other people who actually gave us better verses. I'm not saying Kenaisi na Mtimbane are horrible artists and they were horrible in that verse. No, their verses were good, but then there are other verses which are better fitting. Sorry, not to be biased. Mara Maitrini verse ya Oga. I mean, you listened to that and you did not select it. There's no way. I feel like as the public, we should vote on who the
leswin'wana of course a kha a tsala swona obvious loko u votiwa a Mthembani swi tikomba byi ri the favorite so i fika a tsala post yin'wana leyi ni ta ku hi yola ni swona ku se ti switori inani Aymos laha hi fika hi vona of course a faka komisa ku the competition is still open and no one has been chosen yet. Okay. The winner will not be chosen only based on numbers. So I was like, hi, Mthembani, very pull byona info. Loko ni vona line leyo it won't be based on numbers and vete ni swona ku Mthembani ku ri ka info ku ri ku loku zamoni tindlela hinkwato ku kahle kahle i fiki nga humeleli vete mara mi nga mi swi twini muska anansi ya video sungula. Ni vete ni ku mina hi leswi ni swi vonisaka swona swi ti komba a nga ri ku lavuli Mthembani ni swi vurise sweswo. So swi evident manje wa funga tirhi number reason yo so ka post wala phela ya veta swi twa ku ya kwini hambi hala n'wana hambi hi nga zihlana ngoma swi loko hi ya kwini hambi ni nga zana mi komba hala hansi ku tsalo ku wa funga tirhi number challenge ka si tirhisa ku ti competition loko ti va kona ka swi tirhisa ku va lava hagiyaza swona va kha va endla ti competition lo a va ka na ti views ta le henhla yena a chuziwaka a nyikiwa milakalaka la ka top 5 ya liya a ri but we'll consider all aspects. Aymos, no, it's not fair. It's not fair. Mthembani dilo ku beni number khena so hari ku caceni. Maybe ta za hinda ya reads. I don't know, but ku ya loko ndwa swilo leswi dwa di rangi ni ku ndwa ti votes leti dwa di rangi. With some thousands and stuff like that. Yeah, okay. It's supposed to learn but we'll consider all aspects that will make best verse for the song, such as musically, cultural relevance, creativity, and rhythm. Which of course the aim of the challenge is to bring the Shigaza nation together and elevate the culture forward, not to divide it. Which of course so akona lukuri aka highway number should clear ku akuna point ya competition le akuna reason ya yona kahle kahle ko va maybe ndlela yo booster the original song man won reason ya yona ku ri sweswo because obviously no Bliss Boy wa vona already va kona va choose win yena ya un'wana munhu of course nga n'wi nyiketa risimu andla risimu way before vanhu lava nga va tisa ti challenge ta vona la so yeah so a swi fair kona a swi fair leswi Aymos a nga ku swi endleni na ku ta ku win a hi na matimba ya swona but ni sure vanhu va ta va complain ngopfu wa ni vona va ta va complain ngopfu vanhu la ndzeni la okay ni kuma lava nga na ti-reactions nyana swi kota ku hatlisanyana amukela na kona force fike yi kombisa timhaka ta ku wena yi nga ku u hi endla tibari ejayo vona ku rheta mpfula yi nga nangi i vona ku rheta mpfula yi nga nangi o lava ku senderiwa swilo loyi na nhlamba loyi a swi hlayeki swilo swa yena matimu laha yi fika yi kombisa ku so what's the competition for if numbers don't count. Okay ke munhu u win loko swi te yini kahle kahle wena u lava timpama hayi ti lavela canines that's it Jerome kombisa ku you know who you have chosen already, don't play with us dog. Na u choose canines ku ta hapa para swikotele ku hava para swikotele loyi kombisa ku i fan ya Mthembani but yeah Canis even a power and stuff like that. Loko ku ri Aymos a nga layikanga ta hi le ku ndle ka vumenemene loko searcheni tindlela hinkwato ku vona ku hi n'wi linka a ni hi leswi hi believaka swona ku ri Aymos ti lavela yena enani Canis bonani kwalano va kombisa ku why do you bring conditions after causing confusion? Why do you bring conditions after causing confusion? What was the essence of opening votes without conditions? Give us the vote counted and again protect your integrity by doing right by the people. Mthembani a dyori ku wineni a dyri henhla ngopfu a veri wa hlanya kwalani hi forget u veriwa hi pengela hi madanuni kwalano kona yi lahleni prodi kombisa ku wena a phala u nga pfuki u kandziyile boy loko u wina ximhungwe ni vula Canis i ta kandziya ku i lava yena loko ti laveleni yena kwalano my sister you contradicted your story wow ku my sister
Yeah, Jay kwale komisa already a winner yena yona, which is Mthimba. I don't hlurile Mthimba na the votes I swonini. Okay. Yeah, ngohlase. Leswo guys. Ku wina Mthimba na dihlurini la. A dihlurini ko swa kwa swi na date but I do not a diri ku namuleni la. Na the votes di namurini hambo ti vekela the votes ti hlayini, so I'm telling you guys loko u tlhela vekela the votes la a vekela hinkwavo na vo Oga, watch the space. Mthimba ni ta dira henhla swinene because already Aymos endle sabotage la ku komisa ku yena a nga va la sabotage, so it's a problem, it's a huge problem. A ri hi leswo. So a ni ri na ri ku scrolleni on Facebook no hlangana no post leya Blanca leyi na mi ni hlamarini swinene. Fike hi vona of course a kombisa timhaka ta ku Metrobeatz AC a tivisa South Africa leswaku kusukela sweswi a nge he tirhi na Stavonyo u ta va a kha a tirha na manager ya ka va Blanca ya ka Stole. No mi no ku hlamariwa ku ndleka yini Metrobeatz a ngo hambana na Stapia la ku ndleka yini kwani hi Stapia previous la ku ri manager ya kona. I think ka section leyi ta hi khe hi fika hi komba manager ya kona and stuff la na mi no hlamara swinene. Ya ku ve na statement xi nga va kona kwalano tani xi vekele kahle kwalano mi kota ku xi vona. Fike of course vona fika komisa ku for immediate release. Official statement, Metrobeatz RSA. I would like to formally announce that I have transitioned to a new management as part of the continued growth and strategic development of my career. Moving forward, I will be working with Nkateko Sithole, Nayeta King referencer, who has been officially appointed as my new manager. This marks an important new chapter focused on structure, growth, and expanding the Metrobeatz RSA brand. Please note that the previous booking contact numbers used by promoters, event organizers, and partners are no longer active. I will not be held liable for any bookings, payments, or agreements made through the old contact details. Why not shina vunyimpi nyana hambele leriwa maswitwanyana like vuhambele bya kona nyana Stabi a ntuku ndleka yini ma. All performance bookings, collaboration, and business inquiries must be directed to the updated contact information listed in my official artist bio across my verified platforms. I appreciate your continued support and look forward to building successful partnerships moving forward. I've got number phone quarantine and stuff like that. So manager ya kona vele la makore King V Stapia so na mina hlamala mina ku WhatsApp ni ku mani vona va ri ku tirheni kahle na hita a yi ri ku teni ve ri xitimela yi twala kahle swinene yi na good message ni le ka clip leyi a yi vekerini la. It's a very nice track, you know, message kahle. Listen. And stuff like that. Oh no, mi no hlamala mara wa tikuma ri ku tirheni kahle. Wonder na the interviews ni ka ti live ani va vona I think leyi yo live yo maybe yo hetela ka ti interviews I think. Yo hetelela mara yo hetelela ka va ri ka munghana lena I think ni nga ni voneni maybe possibly. Swa ku yo le ya ka munghana lena I think a ni hlangana na yona and stuff like that. As the rapper. Mani vona va ri ku tirheni kahle va ba ti-hits kahle va bukiwa so na mi no hlamala ku WhatsApp ni va nga va hambanisa yini. I nge swi twisisi a ku ri ku phusha yena swa kahle na timhaka ta xigaza is a genre swi ri ku phusha himpela you never know mara mani vona va tirha kahle ku hisa hetera mina so I don't know leswi of course ni nga fika hi swi vonisa sweswo kwalano and stuff like that. So new management of course Nkateko of course wa ka Sithole wa ka Blanca manager ya byi ka Blanca mpela hayi ta themendeliwa ngopfu so mi nga mi kha mi n'wi tiva Nkateko Sithole
swi nge endleki face leyi mi nga ri familiar na yona loyi wo tshama a interview na psychology. I'm very very sure you might be familiar with this face. Maybe ni ta tlhela ni lava data interview la ka channel ku mi kota ku hatla mi n'wi tsundzuka ku wini. Ya yo munhu wa kahle swinene loko mi kha ni cheka na ti-interviews ta yena. Ya munhu wa tinyimpinyimpi and stuff like that. Sweswi ni vuli ku a ni hina timenemene a hi nghenini ka live yeleyo hi zama ku tlhontlha psychology a kha a endla that matter very good and stuffs. And stuff like that. On the interview there. Yeah, is this one? Kasi ya 2024. Menga ma hi tsundzuka njhe le. Ya khale. It's a very old interview. Nah, ya kha. Let's see, maybe the one something. Is this lady? Menga ma hi hleketa this interview here. I had some with this lady, yeah, not this lady. Anga new management very ya Metrobeatz. Swi komba na ku Metrobeatz yo caca manager la ku xo appoint hi xoxe. Ai swa kona ya ta vuya ka Gaza man. So a ri heta ni ti n'wi vita ku congratulations or ta ku yini a ri heta to swi kahle hopefully va ta va kha va tirha kahle a ta ku mehe ku languta ka mina it's all about creating hits ku ndliwa mali swi olovisa swilo swo na loko ku ri maybe kun'wana fike ku humesiwa swimalamalanyana for ku swilo swi endleka swi kota ku humesiwa and stuff like that so hi leswo loko a amukeza swi sika va ta kombela mi tlika subscribe.